من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميدك فرض أسنام هذا فهوغا تبافونا مخاطبك هو بحبون مك توفيق دبك متكا الله سبحانه وتعالى حمدا شكر كرم دعائك الله رسما بركة لبكم في وقت كلكمغا مي وقت كللبون أدي ألقون منجي هي كمغا ميزانا إثر وجندا عملكمغا مي عمل لبون أدميد ألقون لفاوا مولوك الله نعمتك سبب تباميهم أخنتك كمغا ويموي مي موضوع ألقنا ميدو إنصاف كرما ليفا ميواني أدي الله سبحانه وتعالى أوغا وانتكاما رحمتك تيرين إنسانا دنيا فونو بيوس إينا أولينا غوي إنجي ومايكوغا أدي مزمانوغا بيتيريتا بناغوتوغا داوينا أدي إينا تباوا ميهن قبول كراغوتوغا إنسانو نكي جانوارونغا تيرين وفديگين جنگليگا تيرين بايكاما إفس usul akhlaq neti ulumung baikama namwes dostaka fahu taragiyomung as mihisabang aikama names islam di dekeniye ki mifade kunenu insaniyat insanuna deterega ehnekamaku insanuna ki allah subhanahu wa ta'ala ga appulun ufaddawa fawa ma makhluq ge gotuga alugunu men muslimun insanun dekeni e fahuga allah subhanahu wa ta'ala ge قدرة كمون آدم عليه السلام مجا مدوري كو نوت آدم عليه السلام مجا بركة فلون حواء عليه السلام وفدوا يفهوغا إنساني نسلو دبيجين أي مي دكان بلونجة مدوم هذا مي أرجو من إسلام إنساننا تريجا دكيه غتكي مي كي جنوارون تك جنگلي قدرون جنوارون تك غتوكينو الله سبحانه وتعالى ما كربي أدي تدوم قدك وما فهوغا فونوبي بايغوتوغا أرجو من مسلمون إنسانون دكني أدي مفدا ما بايغوتوغا أرجو من إنسانون دكيه هندو أرجو من إنسانية كما إنساني حقوتك مكانت توغا إهمي هنا ما حقيقتوغا سفريهم وانا كان أرجو من قبول كنجي أي والجنوارون كما قبول كرا بايغوتوغا حقوتن أننا فديكونو الله سبحانه وتعالى ما كربي إنسانك حقوتن أرجو من قاتوغا أنانيكي أد إنساننا كي مدنة فدا غوتيغا إن أمته غوتوغا دنيا كولمون دي باي كان كيرت قرآنوغا آيات كالوغا من إنجندي إغوتون إن آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كربا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فهي إنسان نتميستكون إن أمته باي كموغا ويه en ummate baye gotuge insanu duniya ke dirolmon ay nama seme baamihun haggo magon ek hayriwan feshumun den allah subhanahu wa ta'ala inzar denevi adi ufawer kan khabaru denevi rasul be kalon emihun ge gata fonuvi adi ebe kalon nayakoga haggu foi bawale viwahaka mi ayatuga mi angawani hama miwahaka en ayatiga allah subhanahu wa ta'ala gennawani wama kana an-nas illa ummatan wahida fakhtalafu adi mistakon en ummate kamga menuwe nuwe den euren khilaf wiye em algun menge aqida ki algun men ima wa gotaki kirat qur'an ganga fadan insana ki mi en ummate gotuga diri ulumon abaye namas ege fahon emi hunge meduga dina duruma dina khilaf kanta tang feduma shirku kurma mifada kanta taga sabon allah subhanahu wa ta'ala emi hunge gata rasul be kalon fono bomon gendevi ade rasul be ko mi gota fonu gendevi kan algon men nakirtu qur'anoge etan ayata kon ingende egotun en ayata ga allah hikrabani walaqad arsalna rusulan min qablika fahe hamaka shorun kalege fanuge kurin timang allah rasul be kolum fonu vime minhum man qasasna alayka emi hunga tere rasul be kolunge wahakata kalege fana wahakata khabar de vime wa minhum man lam naqsus alayka adi ebe kalunge tereen kaleg faanen ebe kalunge khabar nu devva be kalun takevves vie Allah subhanahu wa ta'ala fonu bi rasulun kaleg faanu kurin fonu bi rasulun
ඒගතරෙන් බය බේකලුන්ගේ خبرෝ කලේක ෆානක් කුරෙවීම අදි ඒ රසූල් බේකලුන්ගේ තෙරේග කලේක ෆානන් ඒ බේකලුන්ගේ خبرු නොදෙවවා රසූල් බේකලුන් තකේ රසූල් බේකලුන් තකේ වෙස්වේ mi ayatun alquran men ingen dani kit rasul sallallahu alaihi wasallam kurin allah subhanahu wa taala rasul be kalun take fonu wikama egeteren bay rasul be kalun ge wahakata allah ekalege fana enge wikama ade ekalege fana nangawa be kalun take rasul be kalun ge terege himini wada gannawa kan ade kit qur'anuga rasul be kalun ge teren fan service be kalege nam fulu zikru kurevigem we ehma ei adadawara ituru adad dekkan alquran men ingen de mi ayatun ei kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge be kalonge khabar tanu devwa etan eta rasul be kalonge wa kan mi ayatun alquran men de hawa tive ad mi rasulun allah subhanahu wa taala eki ummataka eki qabila takan eki zaman tawga fonu wamun gendevi mi silsila nemege medi alquran men gema nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul kama gen fonu bumo ade me waha kanota me haqiqa kit qur'an allah wahi qurbani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin teba me honga terem boded firihenun kore evs mi hege bafa kalon kamuga ekale faanu we wada anu gannabe ehenekkamako ei allah ge rasulai adi nabi kan khatim kurevi kalek faane ehenka mi ayatun algon mennege medani rasul kam mevani ekalek faana wada gatuma koga nimifakan misilsla nemunekan de mika fahon mi hako as timanne ki rasuleke nota nabiyeke bonafikamaga wani nama ei dogweriyekan ei dajjalekan algon menne ingin bade mi ayatuge aliga كيرت قرآن آل عمران سورة الله سبحانه وتعالى وهي قربا فاوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تباميهم امن الله دينك هفتاشه ولا تفرقوا ادي تباميهم وكيف بابا نداشه واذكروا نعمة الله عليكم ادي الله سبحانه وتعالى تباميهم دبي نعمتك متين هذا مكراشه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ei tebamihun adavet teringe gotuga waniko allah subhanahu wa taala tebaminge hittan ekweri korevi fasbahtum bi ni'matihi ikhwana adi en ni'matuge sababun tebamihunki akhun take kamuga wegendiye wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa tebamihun wiye narakage alifan walugandege tumfa matiga fa anqazakum minha den allah subhanahu wa taala e kamunot etanun tebamihun salama korevi كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إكلانج آية تبامه بيان قد دفني إفدان إيه تبامه تدمجو لبي قطمتك مي آية الله سبحانه وتعالى ور مهم ده أساس جواهك أرجو من بيان قد دفا ور مهم ده كامن بيان قد دفا فرتما كما كي الله جه وافشوك هفيتم جواهك الله جه وافشوك هفيتم جواهك Allah ge deenuga Allah ge shariatuga Allah baawale gotuga hifettumuga wahaka ei ehenen uriha usutaka goittaka khilafa Allah subhanahu wa taala ge waafashuga algunu men hifettuma ai duniyage waragina nizam ta waragina usul ta eki zaman toga miharus adi kurien atta eki mihun ijad korumun gendan nama es huriha nizam ta ka huriha usul ta ka badaloga Allahoge waafashuga hifuma mi ayatuga mi angawani devana muhima kamaki algunu mennaki akhun take kamuga engevi engewon e akhun ta kamaki e Allahu attaka Allahoge deenuga sabun algunu mennan e akhun ta kamege wahaka mi ayatuga angawaba ade mi ayatuga mewa akhun ta kan kurin denne bihen e Allah subhanahu wa ta'ala ge waafashuga algon men hifafika muga wanina algon men ge medugo fedigen dana akhwanta kamege wahaka Allah ge waafashuga algon men hifafika muga wanina den algon men ge medugo fedigen dana akhwanta kamege wahaka mi algon men devi mativeri niyamate ge gotuga mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi angawa devani fa mi niyamate ki mi Allah
edi wadigen fi alaka e niyumen devva Allah ge alonge tereng mi niyumen akhwantakamuge mi niyumen ekaka anekaka demaduga mi islami akhwantakamuge e shuur ufeduma e akhwantakan otuma mi kantadaki mi Allah subhanahu wa ta'ala alugun menge terega lavva kame e Allah edi wadigen fi alaka libe echen e alugun menge terega adi one kamako alugun menge ailage mihekkavi kamako alugun din nisbaba miheke bune kamako adi e miheke hituga mi shuur mikamuge ihsas neti hinga adana faharega enko mi Allah ge mativeri niyome kamuge ufaveri habaru Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu alugun menne be devva hameyakuga mi akhwantaka miyai algun men adavat terin tay gotuga tibum fahuga kamuga wes mi ayatuga bayan koddeva adaven terin take gotuga tibum fahuga mi akhwantaka algun men de viwaha kes mi ayatuga eba ade ade kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina hijra wadagen nabiru madina ga ansarun not madina ga ahlu weringe terega maaganu de qabila ge mihun diri ulumundiyei ei azraj wanhaya aws wanha awsa khazraj mi de qabila mihum hamaya koga madina ga ege ta zamana kurin yaman karan madina hijra ko madina sarhadu ga diri ulumundiyei yahudinge qabila tage mihum wes diri ulumundiyei e yahudin madina hijra kurisabe kamaga wani fahu zamanu ga rasulu bekalaki etana esarahadda hijra wada gannawana bekalekkan emihunge foittakun emihuna igi fawative e foittahoga sifa koreifa wa sarhaddeki madina sarhaddukam yagin korevegen e sarhaddan as emme fahuga rasul bekalaki intisaruga emihun etanoga dirul mandi adi wahakateki mi algonmen siyaratun aduwaha wahakateke algonmen kiya wahakateke besme namas eha kurin eta satega hari kurin as e intizar ko timo fahoga e rasul be kala fono bumun e rasul be kala kan iman nuwe adawat terikan faal kur be kam mi hon wegen dia ega so be kam ga wegen mediyai emi hon intizar kuri fadan ishaq dari kolon isa alayhi salam dari kolon wadagen ne rasul be kala kan nuwative ismail alayhi salam dari kolon wadagen ne be kala ka wative emi hon e rasula iman nuwe adawat terikama de kolorikan faal korumundi ade kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra wadagen neviru not madina mistakon islam viru e de wanhaga demeduga war bodu talafalun take ararun take hanguram take eta zamanaka digu demigon gosfawa adawa tirikamen emi hanga meduga oi lamas islam deenuga sababun emi honge e de kolorikan netiken gosfawani ega badluga emi honnaki ekwerin kamuga ahun kamuga wegen gosfawani megotuga madinaga kit rasula sallallahu alaihi wasallam madina hijra badakatuma fahoga madinaga megotuga islami dawla qaimwe megotuga eda kabilaga mihum wes ekweri ebbay gotuga dirul mandi edduhoku yahudinge miheka fennani me de kabilaga mihum thanegga ishindegen war ekweri maholeg ebbay kona beka wahaka dakka hi samasa komihen tibitan ene hitam me arane mihem mimihun madina ga wejjukam ga waninama timamme mi sarhadduga mi nufuz timamme gatun gelligen danem eheni yahudin kuramundiya kamen e da kabila ga demeduga oi ruliveri kama adawatirikam ga tereya tewalagen darwalagen alifanganu itura bodukon emihunge macca yahudinga nufuz forwagen madina sarhadduga emihunga nufuz bevun e emihun kuramundiya kamen nama sedebamehun evvejukam gawanina makurijukam gawanina ma yahudi nan e oi lifawa e nufuza e imtiyaz ta netigen daana tive ei ekam wegen wana gote kamaka got gabol nukorawon e ekurikan egotan wegen wana kamaka gabol nukorawon e kamun mi yahudi miha kam masikaten hawala ko fonuwi hasa mishone difa mizamanu ge ibaratum bana kam gawanina emihun gameduga fituna fasada verikan ufeddu mattaka emhiya gos emihun gaatuga wahagatan ishindefa wahaga dakkam iru kolakam fetti bu'ath kiya hanguramege wahaka bu'ath ei
me de gabela ga demeduka jahiliya zamanu ga korona warugada war bodu hangurame kamaga wegen diye defaratum wes war bodu tayarwe adi war bodu gellum ta defaratum wes ligen diye bodu hangurame kamaga wegen diye eme MMS danna farita bodu hangurame kamaga e hangurame gen diye e hangurame ga wahagata minegi nagaage hanguram tawga e faratun ane farata difuri gellum taka lifuri aniyataka ebbayo kanabbayo ka dekolan kiyafuri hibbaruga lentaka mifada wahagata dakkam feshimen ad insani tobiye me insani tobiyata kolen pettime hituge shuur taka kolen feshi ekam go sobon miston hoituga ekkala jahili zamanuga awai adawatere kama roliwerikan anekka keki araga vi ekam go sobon ebba kanebba zuwa fette zuwa bhuno mongos hatiyar ufla hisaba diyafon kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam me khabaru li wadagati li wadagen etana wadagen nevi wadagen ekalefanu emihun adu harukon emihuna wauza nasihat devwa Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun kuriyatuga denne fadan alifan walugande getum fa matiga wanikan Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun salama kodwa ebahmenki akhon kam gonga levvi me ayata vidalwe devvi me ayata vidalwe devmun anekaves emihunna emihunge hisutoygo macca verive hisuta kantata vegen ulegun ihsaswe kite rasulullah sallallahu alaihi wasallam deki wahakulu visne wadagen hatiyartan ukala ebbe kanebbe ka salanko adi e kurewun kantogo macca hitamako e kantatan e wagutan hallo vegen die ade mi hadisa guligen ilmerin waragina wahakatake dakkawa ei islamun ge mujtamao ge meduga fitna fasad ufedumattaka adawaterin qura kan toga wahaka hasako yahudin eki mi zamane ge ekanye none e zamanu gos emihun kantata kuramande gote kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya go hunnawani ko e mujtamao fasad kurumattaka emihun kuramande masikato teren ek kantake emi minun kantata vesebur e zamanu hinga namas kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunna ma kuga Allahu rahmata kuga eva gutan ekantatan hallo wegen edi e muslimunge jamaatuge meduga ekore kama ebbawanta onna kamuga wani nama muslimunge eke jamaat tawga eke gabila tawga note eke rat tawga note eke awashu tawga meduga hasa gulun teke ekore kantan ofede onna kamuga wani nama egoto kuriyada kamuga wani nama ekama hinhama nujihena ekama deterege kanta boduwana bayaku olene kalgon men abadu sebaje gabul quran islamonge meduga onna ekwerikan egotuga otuna nidunumataka masike qur'ane adaben teritake abadus olene kalgon men ebaje gabul quran eki kommehem beero gome gole bayaka vun komme lazimen nu mi hadisa ga singafa fadan ei e mujtamoga ebege bahum wahaka dakka adi ebege deenaka nisbawa kama bone ole bekam gas faharigam ekashigem ve ei algon menge meduga fitna fasad fadan dakka wahake kama algon baba kuran dakka wahake algon menne ingeni algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa miwa hablul matin ad Allah subhanahu wa ta'ala ga wa fashuga wani kochekan algon menne ingen islam deenuga wani kochekan algon menne ingunima ekanta daswima algon menne ingeni mi fitna fasad fadan dakka wahake kan nuwata mi algon menge hedun terikin ituru kurma algon menge hiyal falo kam midwan kam gateren dakkawa haketona tanunto ehkam algomenge mi ebbawante kadem hettu matakaves algomenna muhimo kame kama gawegen ebade algomenna algomenge diin furihama gutuga engun ade Allahumma salli mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ebami honge hittan ekori koriwaga ebamihun ekweri korevi keno Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga wahi korevi ehne kamako mi ayatuga mi enge ebamiga hittan ekweri korevi ad qur'anuga ayatoga lafsutaka ibarataka ei ilmarin ikantaka medu wahaka dakka husnuwafa furihama moleti ibarataka basfurtake egoto mihun ekweri korama balluga mihunga hittan ekweri korama wane ki mihunge huriha shuurtake ihsas take gulige midane hita kamaga wative e shuurtan ekweri korevi wahaka
emihun ettanegge dirulumun ettanegga beerfora fennagotuga ekori kamuge wahakata kenno ehne kamako ega aslo jawhara hita me kantata gulu wallabba mani eme hituge ekori kame hituge ebbavanta kame hagegatuga me ekori kan hagegatuga deha ko de ichki faharegga algo mene fenidane ekhala hedumellagen ekkala bahakum wahaka dakka stage egga ekkala wahaka take dakka bak faharega tibedane names emigo hittan oti kon dimale kan e harmenna faharegga neengi dane e miyatu Allah subhanahu wa ta'ala angawani muslimonge hittan Allah subhanahu wa ta'ala ekveri kore vivahaka emigo sura emigo qabila emigo wahaka dakka bas emigo gawmu tafatu edane ehnaka emihunge hittan ekveri kore vivahaka Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuka mi bayan korwani hamayakoga mistohunge hittan ekveri kurun eiki algolmen insanonna kurevene kantake nunkama ehnekamako Allah subhanahu wa ta'ala himma debba kamekamaga wahaka ademi insanunge baruga dasuga wa kame nunkan bayan kodde en ayatega Allah subhanahu wa ta'ala kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhatib karame angawani wa allafa bayna qulubihim fa ya Allah subhanahu wa ta'ala eba mehunge hittan ekori kurevi law anfaqta ma fil ardi jami'an fa khaleg fan eba mehunge hittan ekori kurema taka duniyega waha mudallen heda kurevi kamuga vies miston hittan ekori kurema taka duniyega waha mudallen ekaman heda kurevi kamuga vies ma anfaqta bayna qulubihim khaleg fan miston hittake ekori nukurevene walakin Allah allafa bainahum henekama Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge ekori kan leve innahu azizun hakim ema kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurevene kamen nunkama wahaka mi ayatuka mi angawani namse kalefanu kurbi kamaki diino maga goalevo tedu maga goalevo Allah subhanahu wa ta'ala hidayah hit ekori kurevuma mi kantata himma deba farataki e balgon men nalifawa mudawarikama kantatan adi algon men bayako ekori kurman adi heda kuri kamaga vis Allah ga tawfiq ekamaga waninam Allah ta'ala hadaratun algon men ekama waage nede ha hindako ekan algon men mudulun ekane hasilwane kam algon men hi kurmaki ei kun hi ekamaga wege midani Allah ade Allah subhanahu wa ta'ala me devvi ma mativeri niyumai narakage ande walege tum fa matiga waniko mista kon salam kore wahaka me khazro jam ha ausman ha me hadsa kore bawalle ayete kama bay beflon vidala fa wahindu me amo ko me mana eba ade islam deena wanna kome me hakos hagegatuga nurakate halate gawani ko islam deena wanungo sobun islam deenu tedmugo libumun emi hako salama bege medani narakage fum walgondakum ade Allah subhanahu wa ta'ala devvi me maturi nimatuga wahaka dekeve hinduga algon men divehin Allah subhanahu wa ta'ala devvi nimataku matin algon men haduma kurma kiwes e algon men kuranji hena kamen ade mifada wahakte mi baigge wahakte gotuga algon men adu hala wahakte badluga algon men amilla nafsudaka mi wahakata golwala maki muhimmu kame egotu algon men divehinna Allah devva fawa niyamatta ki sama guna adu nukre wahagina guna niyamateke egatere muhimmu bay niyamatega wahaka algon wahaka ganesla wahakur kulletu badan ade Allah rahmatun Allah ga fadla wanta verikam algon men neki islam deenuga ahulwerin eddeenaka nisbabwa bay me niyamatuge muhimmukama faadaya eguri heyokama me kantaga waha kalgummen dakka kolnulaha hagegotus bodu niyamatemi algummen eddeenaka nisbabwa bay kamuga Allah levvi levvon hama yako algummen neki en nasle kamuga Allah lawa famani ad algon islam naki komme ettanega diruler en naslege bay ka waka nuje madina ga dirul mandi mujtama ga eki en naslege bay nu eta dirul mandi names islami e dawlto ge giugandu ge terega e hiya wa kam ge terega emme names aman kama ko ole mandi e names
algon men tarium fennan on haqiqateki tafatu naslu tawg meduga deetere e adawatere kamarul vere kon faddan ole mi honna fahi fursotake liben ebade tafatu naslu tan otumun nama wes efada kamen algon men terega allah rahmatun nek hameya algon men neki ebbahakum wahaka dakka bay gomtoga eta bahakum wahaka dakka mi honna womon bay far muamala kuran undugo we dative adi olun ara bay kahala hamno juhdon ufedi mi wes dimawa kantata namas allah rahmatun algon men neki ebbahakum wahaka dakka bay kamuga allah labwa fambani eggome gotuga allah labwa fambani hameyakuga islam dina nisbavi hindu ehnihem bayin islami mujtama tawga fadan mazhabi tafatu group taken ofedi tafatu mazhabi ararun taken algon mege terega ne tafatu mazhabi ararun taka talafulun taken allah rahmatun algon mege terega ne ehnihem bay gom tawga le horum hingamun da kandata miskit tawga bongo buma mifada eta kantateke hingamun da kantate kamogin ebade tafat eke nasl dini mazhabi ta'assub gaterega hinga baykala hamunu juhuntan allah rahmatun efada hamunu juhuntan algon men terega ko ne en kamon allah algon men me devvi mativeri mifada etan niyamate huri indu algon menge zimma yaki algon menge wajibaki algon masuliyataki ko bato mi algon men amil nafsa kuran jehena suwal mi ebbawantaka mi ekowerikan dem hettuma taka timaya koreveni kon kametton nota tima kora kantakon e ekwerikam wani ituruto nota ekwerikam maga rendu eligen ituran halako egen baabawegen to dani kit qur'an ayataga allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fawe wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid etebame veras kalange enge bi hindu handu makurashe hama kashorun tebame shukr kofinama allah timan allah itur ko devwa hoshime adi allah ga ni'mataka kufru were wijikam ga waninama dannashe allah ga azabaki gadafada azabaki enkamun algomen allah devwa fa wa ni'matta egotuga dem hettuma beenuwa kam ga waninama note ni'matten itur koram beenuwa kam ga waninama algomen oti e ni'mattakan hegotuga shukuru kurum duaiki algomen ki hebasaha hebas qabul ko adi heba amal kora be kam ga levon adi miramlo mahakimi algomen naraka mutu korevigen dane mahekamaga allah subhanahu wa ta'ala min warqadevon subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa